entwili chinara loko za ntwa ngutana iba kokale xexo xa xinsingo na xirhandza xin'wana lexiya kama misirtana nhlekani mingisela mugana lona FM na ku hlekanisa ku longa yingisela xitichi xurko namuntlha i ravuntlhanu siku ra vuntlhanu ra n'hweti leya ya Mawuwani lembe ra magidiviri makume mbirhi mune mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimato wa jimo xitlangwa xingiritana wa xicacana makunele wa ndandadzi mingiselo wa mina hi ta ka wena hi kutisela nongonoko Africa wa vulavula ntere hi kutisela wona a Studio 1 a Masingita Mall hi le Giyani hi laha hi nga kona ku na mphensa xihundla xa koho xa mphensa lowu twana veri i yini veri mphensa lowu wu vanga hi ku mindzuku swikolo swa pfala lava swi twisisaka ku ni vula yini va swi tiva veri mindzuku swikolo swa pfala se kahle swi pfala madyambu ya lama se mindzuku machudeni ma ta ku ri vuwalawala ka tindhawu to hambanahambana se vuwalawala lebyiya veri byi endlaku ku ku va na vanhu vo tala lava nga koho la a dorobeni ra Giyani nhlekani lowu mingiseri wa mugana lona FM se na ku Afrika wa vulavula ta fambisa xiswo namuntlha kasi ke lexi nga ta xi endla sweswi hi ta bula na va masipala wa Greater Giyani bula na vona la kantsongo hi timhaka leti ti khumbaka ndilo lowu nga va koho la vikini mi ta tsundzuka hi vulavuleni na muvulavuleri wa voho a hi hlamusela se hi la ku ta twa kahle se va vone yini ku fika sweswi na ku vatirhi va ta va livini ku fika rini na koho swi kavanyeta njhani vukorhokeri bya voho bya siku rin'wana na rin'wana hi ndlela yaleyo kasi ke hi ta tlhela hi bula nakambe na hosi Mdavula va ta va kha va hi nyika xifaniso xa ku pfala ka swikolo ku tanihi hi xifundza va tirhise ku yini swin'wana leswi endlaku leswaku hi vulavula na vona hosi Mdavula i timhaka to toleto ta ku langutiwe na timhaka ta ku na van'wana va nga na swivilelo swa ku swikolo swa pfala kambe swin'wana swi pfali ku ve swikolo swa pfula vhiki leri taka se swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi swi languta ku ya mahlweni a hi langutele ku bula na Professor Themba Sono na vo hi languta ka timhaka ta le England leyi ku nga va na nhlawulo lava va conservative va nga hetelela va huma se ku nga vuya lava va Labour kambe swi tikomba swi ri ku tikeni ku va hi va kuma hi ndlela yaleyo kasi loko hi ya gimeta nongonoko lowu hi ta va ka hi gimeta nongonoko lowu na hosi Ngove hi gimeta na vona hi mhaka ya ku veni va kha va ri mutshamaxitulu wa yindlu ya tihosi a Limpopo se hi ta va ka hi languti ka timhaka ta ku xana voho tanihi tihosi va vona va tirhe njhani loko swi ta ka timhaka ta ngoma eka lembe leri na ku na voho hi voxe onge tiveri va na machudeni yo tala leyi kolomiya ka magidimbirhi se mini loko ni twa ku na nomboro yale ya magidimbirhi ya va nkwera lava va nga ta huma laya se ni ku mese ya twanana ni hi languta hi tihloriyi a ni hi languta hi ku ku hakeriwa mali muni se ku ta va na mali mani swi languta hi tihlorero kambe hayi hambi swi ri tani mingisero mugana lona FM mhaka leyi nga ta va kha hi famba hi yona kandziyisa rito ka 0860002543 u nga tirhisa na Mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo kumbe u hi bela riqingho ka 0860002543 hi ndlela yoyoleyo nongonoko wa Afrika wa vulavula ka mugana lonene FM makomba ndlela na we ha ku rhamba leswaku u tisa n'wangulo wa wena hi le ka tindlela tetiya ni nga vulavula ha to holobye ehofisini ya president va ri holobye Nkhumbudzo Ntshavheni va ri kuza hi va na cabinet yikulu i mhaka ya leswi mi nga votisa swona ntiyiso leswo swilo a hi leswi ku nga votisiwa swona i mhaka ya leswi voha va lava ku va na switulu hi ku hambi loko a ti lo tshamisa swa tindzawulo a swi ta koteka ku vota i manangete ku fanele loko hi votela ku hambanisiwa ndzawulo ya vurimi na timhaka ta misava a nga vula sweswo se a ni tshembi ku nga va ku ri na ntiyiso ka sweswo kambe hi ta bula na vona hi ta bula na wehe mingiseri ku nyika nkarhi hi twa tlhelo rolero hi ndlela leyi a hi amukeleni nkulukumba Khoza lava va nga mufambisi wa masipala wa Greater Giyani hi ndlela leyi hi bula na vona kantsongo hi timhaka ta mucisi veri ku na un'wana a nga hambi mucisi hambi ku ndleki yini ku ndilo hina loko hi vona ndilo hi vona mucisi se kambe hambi swi ri tani veri loko languta na mucinco wa maxelo lowu hi nga ka wola a misaveni i mhaka ya ku vanhu xintsanana a va rhandza mincisi xitsanana ku ta hisiwa leswi malakatsa na sweswo hi ndlela yaleyo mufambisi nhlekani mi amukeleli ka mugana lona a ni rivele ku purasa lexi ya enhleka no enhlekani lowunene muhaxi enhlekani lowunene ka vayingiseri va hina
menga ni kombe mitsunela ni batwela kule ngopfu kumixani swi ta lava ma tlakulela rito ra vona la ku va kota ku twala kahle hi ta kota ku bula hi ndlela leyo ku nkarhi lowu ni nga tshama ni navela ku va mutirhi wa ka masipala wa Greater Giyani ku fana na vhiki leri ngopfungopfu loko se ni va livini ni nga swi langutelangi hi byeleni tanihi masipala mikuku mi vone yini leswi mi nga lava ku byela vayingiseri hina hi lo twa ku hi vone ndihlo Muhashi yes leswi mi nga ku mbone swona kumbe mi ku mi twe swona hi swona ku ve na ndzilo tanihi leswi hi nga swi vula eka masiku lama nga hundza ku ri hi ve na xiphiqo xexo xa ndzilo eka masipala hi swona leswi mi nga vona swona se ku fika sweswiwani mi le ka xiyimo xa ku ma swi tiva ku xivangelo ku nga va ku ri yini eka nkarhi wa sweswi a hi za hi swi tiva ku xivangelo ku nga va ku ri yini mara lexi nga humelelaka sweswi na vona vativi va swona lava humaka aka South African Police Services va ti-forensics hi ve na vona kusukela tolo na namuntlha na sweswi ni suka ofisini va kona va le ku lavisiseni ku nga va ku ri yini lexi nga vanga ndzilo lowu hi nga wu vona tanihileswi mi nga swi vula se ka ku onhaka ka ndhawu tihofisi ta ma swi kota ku swi tiva ku lava va nga khumbeka kumbe muako lowu khumbeke hala ku kumeka ku va mani ha swi tiva swinene ku khumbeke kwini maybe swi kahle ku va hi tiyisisa na ku hi kandziyisa ku ri ndhawu leyi nga tikuma yi tshwile hi le khixini leri nga kona kwala ka tiofisi ta hina vaakatiko vo tala va na ti-concerns ta ku hi nga va ku swikweleti swa vona swi tshwini hawa ni ngo va tiyisisa ku ri ha ta va londza Muhashi a ku na xikweleti lexi nga tshwa a ku na tender document leyi nga tshwa a ku na application ya munhu leyi nga tshwa leswi nga tshwa hi leswi swi ri kwala khixini and a hi keep ti-document ta nkoka a khixini ra ka masipala se ku fika sweswiwani ka lava va nga vatirhi ni twe ku ri na voice note yi kha yi jikajika yi kandziyisiwe hi rito ra mvulavuleri wa masipala ku ongeti vatirhi hayi a va nga ha tlheleli namuntlha sweswiwani ku na laha se a swi tiva ku va ya tlhelela rini hi ku ya hi ku vulavurisana na vona lava ti-forensics ni nga vula ku va kona va ta heta ntirho wa vona namuntlha leswi va nga hi axora swona ku va ta heta ku ta kota ku nkarhi lowu wa weekend leyi hi kota ku basisa na ku susa rabulunyana leyi nga kona yi nga tshwa layani ku vatirhi loko va vuyela hi Mvhulu ku va ku ri ndhawu leyi tirhekaka hi kota ku langutisa ku ximoku lexi xi ri kona xa ha ri kona kumbe xi hungutekile ku ri hi nga fiki hi va na swiphiqo swa van'wani va tsandzeka ku hi femula loko ku ri na ti-conditions to karhi kahle lexi endlaku ku hi ku va ha ri makaya a ku ri ku make sure ku ri ha clean ndhawu yi basa va kota ku vuyela eka ndhawu leyi tirhekaka swinene mi tikomba mi va rhandza vatirhi ka n'wina hileswo mi lava va vuya va tirha ka ndhawu leyi yi nga ka mbangu lowunene hi va rhandza ka nharhu a hi languteni loko ni ka ni languta xiyimo xa masipala na muako na leswi mi kombisaka ku swi ta va swi kha swi lulamisiwa ivi vatirhi va kota ku tlhelela entirhweni loko ka hetisela ka mhaka leya ndzilo mi vona ongeti swi mi kavanyete ku fika kwihi nako mi tiyimiserile ke ku lavisisa ku loko mi kume swo kuma loko ku na loyi a swi fanele ku a tshinyiwa eya sweswo hi tiyimiserile i xivangelo xa ku fika ka siku ra namuntlha hi va ha ri ku lavisiseni na ku tiyisisa ku i yini lexi nga vanga ndzilo lowu loko ku ri swin'wanyana leswi nga humelela hi ku va un'wana ndle xihoxo a tshike swin'wanyana kumbe hi ku endla hi vomu ti-actions leti faneleke ti ta tekiwa against sweswo na ku loko mo ku hi tiyimisele ku endla yini kumbe yaleyo yi khomini ya ku tiyimisela hi ta vuya yisa mahlweni a hi sunguleni ni hundza la vulavula
It's Victor of Galalo FM na ko Africa wa bula imakumembiri timena tensana kubila wara ya komembiri le kubulene na mfamisi wa masipala wa doroba ra Giyani kumbe wa masipala wa Giyani lava ngele abakhabayini ka xifaniso xa lava tirhaka ko tani masipala anda ku kaloko ku mangariwe kumbe ku vona ke muako xiphemu xin'wana xa muako xikhomendilo kwala Afrikeni amkamla ku kombisa ku tiyimisela ka n'we tani hi masipala ku vona leswaku timhaka ta vukorhokeri na leswi mi tirhaka swo swi kavanyeteki timhaka ta ku va ku ve na ndzilo. Eya i ntiyiso Muhaxi loko karhi hi vulavula hi mulavuleri wa masipala a ku ri na tinambara leti a hi ti indicator ku ri loko vaakatiko va lava ku pfuneka ko karhi a va tikumi va hlanganise na vatirhi va ka masipala eka tinomboro teto. A ku za hi twa ku va na swirilo swa ku a va kumekangi hi va hi ri kona na kwalaha ka masipala ka ku a hi koti ku va hi ri andzeni ka tiofisi loko vanhu va ta swi kota ku va pfuna hi endla ti-arrangements to karhi ku ri va kota ku pfuneka mara hi na ku tshemba ku ri vhiki leri tako swilo swi ta va swi tlhelele ka ntolovelo lava hakelaka swin'wana ha va nyika ti-details ta ka masipala ku va kota ku hakela electronically. Okay. Ne vone van'wani va kha va komba ku na mphikizano ka masipala laha vanhu va nga kotaka ku khensiwa wa timhaka ta welcome to Giyani ni pfuneni ku twisisa ku endleka yini layani Muhaxi i ku namuntlha tanihileswi mi nga vulaka ku na swikolo swi pfalaku loko mo hundza hi la ka ti-sign ta hina ta welcome to Giyani ku tshama karhi ku tekiwa swifaniso lero hi vona ku ri xiyenge xin'wana xa masipala wa hina lexi xi hi tiselaku vuyeni or xi tsakisaka vanhu so hi ri aka vaakatiko va Giyani i ncini mi xi vonaku mina xi vono munhu xa ku antswisa ndhawu liya ya welcome to Giyani hi ndlela leya ku huma hala ka dzingidzingi na ndlela leya ku huma hala ka Malamulele hi la ku vona the creative side ya vaakatiko va hina ku ri va hi tela na ti-concept to karhi ta ku antswisa ndhawu liyani loko mo languta Muhaxi na ndhawu ya ku yima kahle a hi kona mi kuma movha wu yime kwalaha tlhelo ka patu so hi la ku antswisanyana ndhawu liyani hi ku vona ku swivono swa vaakatiko swi ri yini ku ri ku ta navetisa hi ta yisa ku teka ka swinepe lowu ni vulavulaka hi kona emahlweni ntiyiso swi le Giyani ni ngheni Giyani a ni ri Giyani se loko vanhu va lava ku nghena a hi nge mina ni na xivono xa ku hayi mani ndhawu leyi a ku fanele ku tshamisa leswi ku ndlisa leswi ku kota ku angarhela na leswi na leswi na leswi ni kuma ku vuxokoxoko bya ku ni swi rhumela kwihi ni endlisa ku yini ku endla leswaku ni kota ku nghenelela aka website ya hina xinavetiso xa kona xi kona a ko ta va na briefing hi ti 10 ta July hi 10 hi nkarhi wa 10 nimixo kwalaya ka ndlela ya ku nghena hi le ka dzingidzingi lava hi nga ta va karhi hi kombisa leswi hi lavaka swona ku tiyisisa Muhaxi hi lava xivono a hi lavi munhu a ya hi akela ndhawu hi ku lava xivono ntsena ku ri lava ku kota ku drowa va nga hi drowela hi then kusuka kwalani hi ta swi yisa mahlweni ku va swi ya la swi nga ta hetelela se ku tirhiwa kunene ku ya humelerisiwa xivono lexi sweswi ho la ku navetiwa kahle ni vone mi tsala nomboro la i 10,000 kumbe i 100,000 a hi xihoxo ku endleka yini kwalaha ka advert tinomboro ti kona loko tinomboro hi kota ku ti twisisa hi tona ti nga kwalaha
mi vone 100 swi vula ku yo mina ni vone 100,000 swi vula ku vanhu lava va nga nikiwa ka vutshila byelebyo vuswikoti byelebyo hi lowu kateko wa ku va mi ya tibukutela mali hi ndlela leyo kambe mi hi tela na xivono lexi nga ta endla ku hi tinyungubyisa hi doroba ra hina mfanele mi va na xivono xexo lexo se yanani ka website ya ni lata ku ya Munghana Lonene hayi yanani ka website ya masipala leswaku va kota ku va yo va hetelela ku mi ya landzelerisa timhaka to leto hi ndlela leyo ku na xivutiso lexi ni nga rhumeliwa hi muyingiseri laha a nge mi nga fambi ni nga mi vutisanga kambe a ni lava hi tlhelelanyana katsongo ka yaliya ka ha ri na swin'wana mi nge a mi fambi mi nga swi vulanga ngopfungopfu ka mhaka yaliya ya mphikizano lowu a hi mayelana na mphikizano lowu ko va ku mundzuku hi na ti-sports development programs ta lava nga hansi ka malembe ya 13 ti-finals ta kona ti ta va ti ri ku tlangiweni le stadium leyi loko swi koteka tanani hi ta sapota our under 13s hi vona ku na miphikizano yo hambanahambana tennis yi kona cricket yi kona leyi a hi famba hi ti-ward ta ku hambanahambana lava nga winetela mphikizaneni kwalaha stadium ene xikombelo xexo xi na nkoka ngopfu mfambisi hi ku ni lemuke ku a ni kha ni vulavula na tatani Mangwani vhiki leri nga hundza hi ri ka ankonko tatani Mangwani va suka ka ndzawulo liya ya mitlangu vutshila na ndhavuko a Limpopo va kombisa timhaka ta ku va nghenise ka build up ya wa antivi ya maphungubye kumbe ya marula va ri va nghenise timhaka ta rugby ve va kume ku kuna nseketelo wukulu kusuka ka vatswari loko va seketela vana va vona kumbexana hina laha hi nga va hi sungula xikombiso xa kahle xa ku under 13 i na vatswari va yena i na vakokwa wa yena i na yini i na vamakwavo sweswo swa ku taniya loko a ya tata ndhawu liya hi kota ku vona mitlangu leyiwani kumbexani na vo a va ta kota ku tlanga mitlangu leyi ku yi teka hi ndlela yaleyo hi nga tsaka swinene tanihi masipala mahaxi loko va na nseketelo lowu kusuka eka vatswari se muyingiseri i ri a ni nga tiyimiselanga mi vutisa nchumu mema a ni ku hi ta vulavula sweswo swi hela kambe muyingiseri i ri i vilerisa hi ndzawulo ya timhaka ta mbango a Giyani a ni swi tivi ku yi famba na mani kambe leswi ni swi tivaka ku yi le hansi ka n'wina ku yi famba na mani i tivi n'wini veri laya khale ni ta tirhisa marito ya khale hi ku lama sweswi va to va twa yi nga ri hava navetisa laya khale a ku ri na metro ku na cave laha se cave leyi ku tshama ku ri na mati laha kambe hi ku ya hi vulavisisi bya yena i ya kumaka vanhu lava nge le ku swekeni kwalaha kusuhi na cave leyi va le ku cheleteleni mati na mafurha a henhla ka patu leswi swi endlaka ku timovha ti hetelela ti tshama ti kha ti pona ku tlumbana tin'wana ti hetelela ti tlumbana se i ni rhumele na video leyi ni nga ta mi rhumela yona laha tanihi masipala ma swi tiva timhaka leti ka nkarhi wa sweswi ndhawu ya koho hi hala ku nga na boxa na va Khensani car wash ni swi twa kwala muhaxi mara ni ta khensa loko mo ni rhumela yona ni vurini ku vatirhi va ka masipala namuntlha a va le livini vo tirhela away from the office loko as soon as me ni rhumela swona ni ta assembla van'wani va ya languta hi nomo lowu swi nga le ku humeleleni kwalaya hi ta kota ku teka the necessary steps ku ri swi lunghisiwa yes va mbangu va kona ka masipala va rhangela hi mina i ntiyiso lero hundzani hi le ka mina loko mi lava ya hlangana na vona mara sweswi mini rhoxe wona ndzwalolowo ni ta swi lavisisa hi kota ku fikelela hi langutisisa ku ri ku nga va karhi ku humelela yini loko swi fika ka ku van'wani va tlumbana van'wani va phosa ku tlumbana swi vula ku hi mhaka ya serious swinene hi fanele hi attend kasi swinene mfambisi i ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula ani un'wana muyingiseri a kha ku ka mehe ni mi byela ku hayi na hala ka koho va ri va koho lavo vo lavisisa ku ani minkama yin'wana ku na ku hi ta famba hi lavisisa lexi nga dya mufi se ve ri na sweswi swa ndilo loko mi lava ku lavisisa mi nga ta hala ka voho va koho lava va pfunaka ku lavisisa loko ku lava forensic va mi kombi nchumu loko swa forensic swi nga pfunanga swi ta vula ku swi ta lava vulavisisi bya
bya ntokoto wun'wanyana hi ta advertiser competition ya kona navile Setso khetsi mfambisi nkomo setso mixero mngana FM lava hi bula na vona tatana Khoza lava va nga mfambisi wa doroba kumbe wa masipala wa Greater Giyani timhaka leti ta ku sweka sweswi vengi va ta rhwala ntirho lowa kumbexani xipano xa vona xa mbangu xi ta fanele xi tirha hi ku hiteka ku vona ku mbangu lowu hi nga ka hula a Giyani xana hi wowa lowu a wu fanele wu va kona ke ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka toleto ta ku ta fanele ku dibiwa mati kun'wana na kun'wana sweswo swa ku taniya na ku swi kavanyeta njhani timhaka ta mintirho na migingiriko ya siku rin'wana na rin'wana ni rivele no va vutisa ku va na vona va maphorisa lama ma langutaka ka timhaka ta huwa na ku na vanhu van'wana la ti-F va rasa ma a ni tivi ku a ku fanele ku ndliwa yini ku hungutiwa huwa liya kambe loko se hi va kuma siku rin'wana hi ta tshama na vo hansi hi bula na vona hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano a yeneni ya twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimise yini ku yini ivi kusuka kwalano hi vuya na hosi Mdavula va ta hi byela ku swikolo swa vona swi fambe njhani kambe sweswi a hi twini ku mahungu ya awara yan'we ya ta yimise ku yini ya sesileli hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko ma vulavula hi ku khoma mi tiva yini hi mhaka leyi ya ku ve liya hi nga tshama hi vulavula hi ya ku vana va ta tlhakisiwa ku ve ka xitlangu lexiya xa 10 ra malembe mingete vengi xi tlhakisiwile kusuka Limpopo xi ya Hammanskraal swilo swa muxaka woluwa miri yini hi swona tanihi hi huvo ya ni swi twinkulumelo mara swi tangi xifumo ka mina kambe leswi swi fanele swi humelela i nandzu leswo tlhakisa munhu wa pfuleriwa nandzu hehliwa wu yisiwa court ya senga na ngoma yaleyi u nga ta n'wi tlhakisa n'wita ko yi le khombyeni yi nga pfariwa hi swo fana leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi laha na komi ntsiro mgana lona FM ku haxela wona kusuka la okay okay xetse ncinda xetse okay very much iso so mintsiro mgana lona FM na kona ku Afrika wa vulavula ka mgana lona FM makomba ndlela hi ku haxela wona tweet kusuka a studio 1 a Giyani la hinga ko hi ndlela leyi la ku ya ka hosi Mdavula la ni twa ku hi mpfuka hi sungule xikolo leswa mina na vona swi fambe njhani ndabe zita nhlakani ndabe zita swi tikomba va nga si fika 0860002543 loko va nga si fika kumbexani hi nga pfa hi twa wehe mingisero wa mehe kwalaho nga kona ku n'wangulo wa wehe wihi khometi timhaka eka 0860002543 inongona ko Afrika wa vulavula ka Mgana Lona FM ku haxela wena twi hi ndlela yele a hi koti mingisero wa mehe swa tsakisa ku va hi kota ku twa ku tlhelo ra timhaka u nga khoma ro hi rihi kambe timhaka teti ta ku pfariwa ka swikolo hambi swikolo leswi hi vulavulaka hi swona hi vula leswiya swa ku va forward va ya dya vuswa hi swona hi vulaka swona swikolo swoleswo hi ndlela la ku busy ntsundzuka lembe rin'wana u nga tshika ku va na xiphiqo xa ku va ku xota tiburuku letiya to koma ntsundzuka un'wana mutswari dzaka ntazi nxaya leyo leya ni yi tsema kunene ti herile se namuntlha a ni tivi ku xota yini kambe va kha va vonaka vatswari va kha va ya hala na hala ku ringeta ku lulamisela vana va vona va vulatani va ri ku veleka vukosi a hi tweneni ku hi nga pfa hi kuma mani ku ya mahlweni i nhlekani mi amukerile ka Mgana Lona FM swi tikomba kumbexani a ni tivi n'wina va mi ni lulamisela ku tintambu la mi ngo tshunela hi twa ku a na twi nchumu a ni tivi vula ku a ni kumi le puluku kumbe ku endleka yini kambe hambiswiritano hi leswi hi nge le ku langutaneni naswona mingisero wa mina ku ya emahlweni hi ta kota ku twa ku n'wangulo wun'we wa timhaka hi wihi mi nga tirhisa Africa Mgana i X handle handle ka sweswo mi nga tirhisa mathebula tp@sabc.co.za sweswo swi endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini a hi fanele ka hi bula na a hi fanele hi bula na hosi Mdavula kambe swi tikomba hi nga ri ku va kumeni nkarhi lowu a hi lulamise wo ku hi bula na vona nkarhi walowo wa sweswi kambe a ve le ku kumekeni hi ndlela yaleyo 0860002543 wena u ri yini ke timhaka leti nga na tona ku nga va ku ri tihi ku va hi kota ku va hi twa ku yisa ku yini mahlweni un'wana ni rhumela
xithombela xa movha ya maphorisa yi nga tlhakisiwa hala a Umbumbulu a nge yi vuye yi tlhakisiwa kambe swi twa longe se ku na un'wana munhu la layinini la a hi amukeleni yena hi twa ku amukela kwini nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Aye botet. Mpfukini botet. mi pfukeli papa Hayi mpfukini ngobona man. Woman commenda nyana masipala wa Giyani. pfukeli timhaka tingani Na ta commenta hi masipala wa Giyani. Leswi va nga swi endla va tirhi ngopfu hi tlhelo ra tiroboto ta ri kona ti ya vanhu ta xiphiqo laha Giyani. Tiroboto letiya a ti vanhu ta xiphiqo vusiku na nhlikani mara va swi kotile ku swi herisa. Ni ta ku hala ka masipala wa Collins Chavani. Loko ho languta tiroboto leti nga kona la tlhelo ra la ku le ka Mangani. Hi tlhela hi languta tiroboto leti nga kona leti loko mi nghena hi le ka madonsi a ti tirhi loko ti tirhanyana ti va nyika problem. Se a hi la ta tiva mani botet ku lava le Giyani a swi endlise ku yini ku tiroboto letiya ti za ti fika le ka xilo lexi ti nga aka xona sweswi. Ku lava Collins Chavani a va kopeli ka vona na a va vutisi ka vona na ku hi xihi leswi va nga xi endla ku tiroboto letiya ti nga ha va nyiki xiphiqo. Ku vulavula leswi botet timovha ti ta tumbana la ka Malamulele ti ta tumbana loko ti tumbana ku ta va ni ku sitikulukumba. kambe hikokwalaho ka yini n'wina mi vona swi ri na nkoka ku mi lerisa ku va masipala va fanele va kombela kumbe va ya va ya yivela masipala loko ku na swin'wana botet ku yivela a swa boho a ku yiveriwi mi nge endli xilo xi mi nyika problem mi nge endli xilo xi mi nyika problem hi nkarhi wa nkarhi mara mi kha ma vona va makhelwani wa hina kwala Tsungwini va heteleli a swi va nyika problem mara vona va heteleli va humelerile va swi kotile se mo vutisanyana va vutisanyana n'wina mi swi kotise ku yini ku tiroboto ta n'wina ti tirha nkarhi wun'wani xiphiqo lexiwani hi ku kopela kumbe ku ya lavisanyana va nga swi kuma leswi xi nga endla leswaku masipala wa Giyani xiphiqo xa xi nga ha vi kona. nemetelo papa ntshemba va kha va mitwa na vona khenseli nkarhi wun'we swona botet inkomo 0860002543 nongana ku Afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene FM ku haxela wona twi a hi fanele ka hi bula na hosi Mdavula la kambe a ha ri va kumina na swi tivi ku endleke yini va pfumerile va ku hi ta vulavula na vona kambe ku ka va nga ha kumeki a ni swi tivi ku se ku nga va swi vula swin'wana ke kambe hi amukeleni un'wana mi yingiserile nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene hi mi amukeleli ka munghana lonene FM nhlekani swi ti komba ku ongeti na xiphiqonyana la a ni swi tivi ku xiphiqo ku nga va ku ri yini kambe xona xi ti komba ongeti xi koho ta kombela va lava va tirhanaka na swoho va kota ku xi lavisisa hi kota ku tiva ku xiphiqo i yini nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene mpfukeni pfukeli n'wina mi ri yini hawa hosi ya hlayiseni ma hambi mali yi twa ni yingisele n'wina ku twa ku n'wina mi ri yini alright no a ni lava ku commenta ka leya Greater Giyani municipality ku hi mpfhuka nkulukumba yaloye a nghena kwalano ku ti komba ingaku swilo swi le ka right direction se swi va nga swi endla va swi njhaka a swi hi mahlweni va ka khomisa swona because hi minkarhi yo tala hi na ku criticize swa kahle hi nga swi vulavuli ku swi ri kahle so mina ni lava ku nghena ni hlamusela ku no nkulukumba yaloye ti a nghena swa ti komba ku le Greater Giyani le mavokweni ma kahle na renke ya mabazi swi ti komba ku swi hina yi kuma u nga ri khale ko va swi swi ntsena inkomu mi la renge mabazi likuwa tibazi musi tiko tibazi mabazi ma kona ma tele ngopfu ma reka ma ntshemba nkulukumba yaloye nga nghena khosa since a nghena eka swilunghisa hi nga kumeka n'wi za ku fika December renke ya mabazi va vona ku tshema henhla ka leadership ya yena swinene ngopfu ya since a nghena ni vona swilo kha famba hi right direction ni hleketa leadership ya nkulukumba ni ta n'wi nkulukumba yaloye kwalaho ni mi khenseli boto wa mina khensa swinene hlayisakari swinene inkomo hi hundzeni na tabesa sweswo mintsero munghana lona FM nakona ku Africa wa vulavula eka hi ku haxela wona twi kusuka halino a studio 1 Agiyani hi laha hi nga koho mintsero mina 0860002543 hi amukeleni n'wana mintsero hi twa ku yi angula kwini nhlekani mi amukeleli ka munghana lona hayi mjani papa
hello botfet aye boti minjani ekona Mpfukeni minjani na ekona mihlangana na xikalavito la ka Mavambi la aye boti ejimati va ku na problem ya mati la ka Mavambi botfet ku na site leri hala Tsungeni mati ma huma kahle a ma na problem la site ra hala Lonje site ra hala a tribal ma huma kahle mati ivi hi ta ka site ra hala mugangeni hala ka Makhuvela la henhla hala wa mati ma huma botfet ana swi tivi ku ri ku why mati ma nga ri ku humeli ka site ra hala ka hina hala siya nyoka ma swi vona ende lexi nga kona ku ri ku leswi swa michini yo popa mati hala Tsungeni swa tirha kahle hala ka hina hala siya nyoka a swi le ku tirheni botfet mati a ma fiki swona la thangini ku ri ku problem ya kona i yini a hi swi tivi se swi nga leswi loko ku ve a swi le ku tirheni mi ringete ku vutisisa kumbe ku lava ku tiva ku xivangelo ku nga va ku ri yini ivi loko mi vutisa va ri yini a zama ku hlanganisa na mukhanselara botfet mukhanselara wa hina eka ku a nga serious hi timhaka ta site ra hala ka hina vo tirhela ku hala ka vona tena ku fana na ti-apollo light ti tekiwe swi vekiwa kwele Tsungeni teko na ti-apollo light 3 a Tsungeni hala ka hina hala siya nyoka ku na apollo light na yin'we botfet hala ka vona kwini hala siya nyoka ku na apollo light na yin'we botfet hi ku xinyami ntsena mara loko mi ya Tsungeni hala tliliniki ku right ku na ti-apollo light to fika 3 i mani mukhanselara wa n'wina a hi ta n'wi lava hi kota ku vutisa ku hikokwalaho ka yini hala ka n'we swi nga fambi i Doris Mabasa no hi ta va lava se Doris hi twa ku xiphiqo ku nga va ku ri xi lexi xi endlaku ku hala ka n'we swi nga fambi hala siya nyoka swi famba matlhelo laman'wana khenseli swinene boti wa mina vakhegulu va le ku hluphekeni lesiya nyoka botfet mati ya ma le ku fikeni kombe ku va hetlela pulani ku mati ma fika ma nga humi ntsena masayiti man'wana ma nga humi mati a swi kahle sweswo kambe loko mi ku vakhegulu va le ku hluphekeni khale a ma huma kwala siya nyoka ma lo fika ma nga ha humi kwala xikarhi mati ma huma ka manyana n'wana botfet ivi ma fika se ma nga ha humi matisanyana a va na ku lunghisa i phampu leyi nga kona hala sayiti ra hala ka hina ku mati ma kota ku fika ma swi tiva ku xiphiqo yini kumbe wo ka hi nga tivi kumbexani loko va pfulela sayiti ra hala ka vona sayiti ra hala ka hina ku pfuleliwi hi fa ya ka mati doveni kumbexani ka Makumeke hi bara ma swi vona ku ri ku a tshamisekanga mara hala ka sayiti rin'wana mati ma ri ku humeni ku ri tiko rivi hayi no ni mi twile boti wa mina hi swona botfet enkomo i 10 minutes ntsena ku nga si ba awara liya ya 13 hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi tisela nongona kwalo thi kusuka halenu studio 1 again hi ri na ku pfumela ku ri kwalaho nga kona we yime ku lunga ku la ku tatwa ku timhaka i tingani ngopfungopfu kha hi languta ka timhaka ta leti hi nga langutaku ku ya mahlweni eka timhaka leti a hi langutelaku sweswi ni byela ku a hi fane hi bula na Hosi Mdavula swi vula ku va teka xiboho xo a va vulavuli na hina se loko ku ri ku va teka xiboho xo lexo swi vula ku hi to hundza hi ku loko ku ve hi pfumelelanini ivi va nga ha kumeki xivangelo ku ta va ku ri yini xin'wana a na ha swi tivi ku swi vula na muhumelerisi a nga le ku ni byeleni nchumu ku va n'wi hlamule ku yini handle ka ku a va kumeki kambe a va pfumerile na hina siku rin'wana va ta hi lava va ku a hi lava ku endlisa swin'wana Hosi Mdavula ivi hi ala hi ku a n'wi musa a mi kumeki hi ku a ni ngoma a hi na n'waka ntsena ndhawu zita na lembe leri taku ya ha ta va kongo kambe hambiswiritano a hi twaneni n'we van'wana kumbe ri yini le ka 0860002543 i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku nga ri khale ni ta bula na advocate Ntsako Baloyi hi twa ku timhaka letiya ta jubjub ni ta tsakota ku jubjub a fanele a kha a iye khoto hi swihehlo swa ku pfinya ka kwa ku vulavuriwa ku ri ka malembe ya nga hundza se hi ta bula na vona nga ri khale hi twa ku va ri yini kambe sweswi swi tikomba ku ri na un'wana wa miyingiseri a hi twaneni yena ku angula ku yini nhlekani mi amukereli ka Munghana Lonene mpfukini botfet hi pfukele minjhani buti wa mina hi pfukini
la ku hlamulanyana ka mhaka ya ku natwakala ni menseri ya la ku ta hlamula ka mhaka leya ngoma khalanga ene la ta mi tshunxa ku why mi nga va kumanga hosi Mdavula kuna batini last week loko ngoma yi sungula ku ba hosi Mdavula botet va ta vika ku weekend leyi hi yona ya ku pfala ka ngoma last week kuna swihehlo swin'wanyana mina ndzi ni mi fone ni mi byela ku na muganganyana wun'wanyana va complain hi timhakeni ta ku ngoma veri yi pfala next week ene leswi nga ntiyiso na sweswiwani ku na muganga leyi ngoma yi pfalaka next week vona hi nomu wa vona hosi Mdavula va ze va va fonela vaakatiko va lani huma kona va confirma hi voxe va ku voho va na vutihlamuleri ka ku baka ngoma ku ngoma ya yi pfarisa ku yini swi le ka vaakatiko sweswo maswati so a ni hlamali na loko mi nga va kumi nga a twanananyana va twana swona what ni mi twa kahle ngopfu ya se mini ngo na loko mi nga va kumi namuntlha hosi Mdavula a ni hlamali because ve va byela vaakatiko va muganga mun'wanyana ku no n'wina loko ku ri mi ta pfala hi ticheli pfarisani sweswaku na problem mara a ni va tiyise timhakeni ta ku ri no ngoma yi pfala this week so swi rhongo ngopfu leswi va nga swi endlisa xiswona because vanhu va siya vaakatiko van'wana va nga ha twanani na mi ndzeni ta mi byela mhaka leyi yi nga ri moyini mi nga mi hleketanyana so va chava sweswo ku ze mi nga va kumi na mutshama wa ka moyini se mi hleketa ku va nga va ka va chava ku lava ta angula ka ku hikokwalaho ka yanise ku pfala ka swikolo ku cincini ana ang twa ngwengisero lwa ku helele ku komishane riqingho ri vuye ri n'wi tsema kambe ni khomele mingisero me ku na swin'wana leswi komishane swi nga ri ku fambeni ku ya hi laha ni nga swi langutela kona xo biha xin'wana i ku un'wana wa lava hi tirhaka swin'wana nga kona la a ni swi tivi ku a nga va kha a tirhela kwihi kambe komishane le livini a ni tivi kambe i swin'wana swa leswi komishane a swi fanele a ta va kha hi swi languta hi kota ku pfula hi kota no tiva ku hisa ku yini emahlweni ni tirhi ta bula na advocate ku nga ri khale loko va fikile muhumelerisi ta ni byela ku hayi advocate hi lava va fikini ivi hi kota ku va hi bula na vona kambe sweswi a hi twi wena mingisero wa mina 0860 002 543 nakona ku hi Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela nhleka swi tikomba ku ri na xiphiqo la xa ku va ni kota ku va hi kota ku va hi twa ku yisa kwini a mahlweni a ni swi tivi ku nga ku ri xiphiqo xa vuhlanganisi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke kambe van'wana va le ku ni tirhiseni kahle la kambe a swi khumbi n'wina muyingiseri wa mehe kambe yimani ta twa ku hi yisa ku yini mahlweni ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM ni amukela advocate Ntsako Baloyi va ta hi pfuna ku twisisa ku ni va vona ka television va kha va kariha ngopfu a hi munhu wo kariha lawa sa ni swi tivi hi fike njhani ka xiyimo lexi advocate ni hlekani siku rin'wana hi tshame hi bula na n'wina tin'hweti ndzhaku ko ka ku vulavuriwa hi timhaka ta ku nkulukumba xiyimbeleri Jub ya a khoto hikokwalaho ka swihehlo swa ku pfinya kambe swi tikomba ongeti mhaka leyi a yi helelangi helo hi pfuneni ku yi twisisa ku endleka yini advocate kumbexana a ni ta kota no twisisa ku hikokwalaho ka yini a mi vona ka mi kha mi kariha botsete mhaka liya lexi karataku ene xo vava i ku ri na loko ya ha sungula va la ku sunguleni a ku ngo va na xo twala ku nga va na xo khomeka a redi ni ta vulavula kumbe ni vala methero yo karhi mhaka leyi vanhu namuntlha a yi langutane na mina mara lexi ni tsakisaka se kwale ku sunguleni a ni kha ni vula ni kha ni kariha na kwale ka thelevhixini ku ri la kahle a ku na nandzu hi mhaka ku loko ri ku nandzu a wu ri kona hi nge yimeli ku yiwa ka tixow ku vulavuriwa ti-smash word i kho munhu a nga taka a ku ri munhu loyiwani i ni pfinyini endzhaku ka sweswo a tlhela a ku lava hinkwavo mi nga rhandzani na munhu loyi tanani hi genga apa hi ve hi ya xi pfulela case hi ta xi komba so hikwalaho na wu le ku so problem yi se ivi loko
se ibile ku xiyimo xitetani swi vula ku kusukisela loko ku pfuriwile nandzu lowu ku fika loko se va ku herisiwile a ku ndleka yini? Ya mi ta tsundzuka botsati loko ri va mi hi landzelela lexi nga kona endzhaku loko va hi paluxerile leswi swi vulaka case docket kumbe ti-copies ta docket se ve hi ya tshama hansi hi swi vona ku ri hi fane hi ta na maqhinga ya ku ri hi va kombisa ku lawani a va na case xo sungula lexi nga xi ndla hi peti a va hi nyiki ndzi leswi ya swi vuriwa ku ri ti-application for further particulars loko hi apply for further particulars lexi a hi xi lava a hi ku loko munhu a teka n'wina a ku i pfinyiwile i yini ka doctor na loko a yini ka doctor hi kombela ti-records ta le ka doctor that was number 1. Number 2 hi ku loko ri ku i pfinyiwile hi kombela ti-details ku i pfinyiwe rini mi nga yi byela leswaku i pfinyiwe between 2006 and 2008 malembe lama ya tele ngopfu ene loko ri ku loyi client ya hina a humina le tikweni hi ta mi hlamuserisa ku yini ku ri nkarhi wa so a nga ri kona hi kombela ti-details bese va tsanisa sweswo leswi va tsanisa sweswo va ku hi hava ivi va swi na mhaka ke hi tiyisa mahlweni hi ndlela leswi hi swi vulaka ti-legal representation loko hi tshame hansi hi ndlela ti-legal representation botsati lexi nga mi byela ku xona ku a yi ri bibele yin'wana lero hi tlhela court va fika va ku hi kombela ku ngeteriwa nkarhi a hi se heta hi tlhe hi tlhelela ku hi kombela ku ngeteriwa nkarhi a hi se heta hi nyikeni 2 weeks loko se hi tlhelela sweswiwani lava nga ti impela ku na case lawa n'wana wa vanhu a ti hanyela vutomi bya yena hi ndlela yo tshunxeka se leswi nga humelela botsati loko kha ku jekajekani so since ku pfuriwe nandzu lowa sweswo minxero mgana lona FM emakomba ndlela inkombo timinete yi nga se ba awara liya ya 10 se loko yi herile va ku ya susiwa yi herile ti-charges ta susiwa kumbe ta dropiwa hi ndlela yaleyo swi vula yini ka loyi a khomisiwile na ko i vuyeriwa njhani kumbe i risa ku yini ko mi ni hetele nkarhi wa mehe? ya lexi nga kona ku ri a nga fanele a va tshika number 1 va fanele va landziwa hi leswi swi vulaka unlawful arrest a ni khomweni a huma hi ti-bail xa vumbirhi ku ve na malicious prosecution hi mhaka loko prosecutor loyi a nga ta na mihleketo yo impela a khomiwa a n'wi yiseni a court a swi hoxeke ngopfu se sweswiwani ku timhaka titeto a va suwa vona state na va lava va nga n'wi hla hi milandzu leyiwani va fanele ku tshikiwa va fanele va hakela swinyawulanyana va n'wi rihisa ka leswi a nga tikuma a nghene ka swona swi nga fanelanga hi ta tsundzuka kona kwale ka show ya u ya jola 99 leyi a endlaka a dzinga n'wi na mbihelo vutomi a fanele a yina le ka undzalo loko siku leri nga khomiwa hi rona leti hayi hi nge swi koti ku ya na we mahlweni se already hinkwaswo swi siriwile a swi sayiniwile se swi fana sweswo hi leswi hi nga ta hi kha hi swi lwisa ku ri mfumo a n'wi hakeli wu n'wi rihisa hinkwaswo sweswo a nga swi lahlekeriwa hi swona hikwalaho ka ku fanele ku endla leswi va fanele va swi endlini leswi ku nga vutihlamuleri bya ku ri nawu a wu fambisiwi xinawu ku nga lenderiwi social media na leswi humelaka social media kumbe munhu a tirhisa nawu ndlela ya ku va a lava ku va personal na ku lwisa un'wana hi ndlela nga tshamisekanga nawu a wu vi nawu nawu a wu vi nawu kambe hi nga dyondza yini tanihi rixaka ka mhaka leyi hi ku ongeti ku na dyondzo yikulu la ya yona yi kulukumba ngopfu sweswi ni vulaka nawu lero a hi dyondzeni ku ri na wo tlangela kona i twa nga ku ri loko namuntlha i pfuke hi hleka ximati kumbe mi hlamulanini mi nga hlamulani kahle na un'wana i ya puxa leswi i nga swi taka i nga ti koti no swi yimela i ku ri nawu wu ta ku protect so I think hi xikulukumba botsati a hi dyondzeni ku ri nawu lowuwani swi le ka mavokweni ya hina ku ri hi wu pfuna ku wu tiya tani ku endla leswi swi vulaka wu va weak ivi endzhaku hi ta ku ri we've lost trust ka justice system swi le mavokweni ya hina ku hi make sure ku ri we have a strong justice system in our country hikuva hi kombisa ku yimela timhaka ta hina hi yima hi swi tiva ku is either you're innocent or you're not and hi swi tiva ku ri endlini swo endla or a wu ndlaki se a hi make sure nawu endla ku wu respectiwa hi ndlela yaleyo hi community hi hina hi everyone loyi a fanela ku ri endla na va na xiave ka wona
kambe liya mhaka ni nga sungula yona advocate yi na nkoka ngopfu ku mina hi mpfuka ni mi tivile a ni tivi mi ri munhu wo tlakusa ritu a ni tivi mi ri munhu wa ku wachita mavoko i ncini lexi a xi fanele xi fikisa xiyimo ka xiyimo xa muxaka walowa a ku va ku kha ku ri yini lexi xi mi herisaka mbilu loko mi fane mi tikuma mi kha mi endla leswiya ku ri khoto both loko bazi ri tsariwini swi lava hi ku tlanga hi nkarhi mhaka loko hi tlanga hi nkarhi hi hetela na nkarhi ene nga ku hi va hi tikuma hina leswo antswa leswi hi nga swi endlaka tani ku va hi hetela na nkarhi swi fa kwalaya ko ku vufundhisi byi hela kwalani mhaka rani i fane i kombisa ku ri leswi i bazi leri nga tsariwa mani kasi ku tika hinkwalawa a ni fane tiyisa xandla tiyisa na nomu tiyisa na voice ka ta kota ku mara a ni tivi ku ni vone ku endla nkarhi yeva tola nkarhi hane sweswi ni mi byela ku na a ni kha ni yi landzelela a ni ma swi tiva ku hina hi tirha wo mahungu ya lama makwavo se ha sindziseka ku hi fanele hi kha hi mi landzelela hi ndlela yaleyo se client ya n'wi yena i ri yini loko se xiyimo xi titani advocate i tsakili matsundzuka ku na siku rin'wana a tikomba kha a vilela ku phela ya kwini hambi te ya ku tirheni kumbe ya livini kumbe wa famba a ku ri timhaka ta bail a na ha tsundzuka ku ndleka yini laya loko ku phela mina ni ta va ni nga ri kona siku leri se mi ni vekela ku rona mela I thought it's not a website to me queen. So yeah, yes, kama tumsangwe board set. Tanga rozo sani amasibona kuba relief nakuba idzela ku ikhala nikani malawula say at least loko se ni kushekini ndlela wani my kuna feeling na itako ya ku loko idzero i free anga hade la khoto ndzinduka na passport ya apply na fana ikherisa kwela kumwetele wani so ange itirisi makusese lo tamsekile ene ngarolo mo bola bot peta ku rimphata ku alwisa ku ri lava va nga ngipfulela i case utomze bozile yena mahlweni pele ku performeni yena he fana performer yanga pfumeleriwi passport wa tekeriwa ya Botswana la kwa Lesotho la kwa ku ikhunguwe sela se fika la ku atikuma kha karhi anga tiphini ndlela leyo loko ava langutina na ka swi tiva ku ri o hehliwa a nga endlanga nandilona a swi vava ta yena ku ri swi vula ku mina ni nga handli nchumu ka misava leyiwani na khungiwa vona vutomi bya va dya va xona swi ri na problem yaleyo that's why loko leswi va kwalaya hi nga tikuma hi tlakusa rito ku ri na magistrate a tikuma hi nga ku a ngo va na hina ngopfu a ti lavelisa la ku lavela so that's why na hina hi tikume ku fika ku la ku hi lwa na hina ku ri hayi leswi swi ndlela ku swona sasa tshamisekanga but ka nhlamulo ni no vuya ka lera ra ku miri a ka nkarhi ya siku rin'wana so xikolo botpete ku yimela timfanelo ta ti-client na ku yimela na ku protect the constitutional rights ta ti-client mhaka ku ri i mfanelo ya vona advocate ni khetseli swinene nkarhi wa n'wina khetseli swinene advocate nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta a khensa va lava hi bula na vona i advocate Ntsako Baloyi va kha va hi pimesa xiphemu lexi xo sungula hungu leri ni kumaka sweswi i ku loyi a nga tshembisa ku i ta byela hosi Mdavula ku hi bula na vona a nga va byelangi a ni swi tivi na ku hungu leri se va hi byela ku ve ri va tiva ku ngoma yi hela vhiki leri tako ko va yaliya ya ka Ngove na ya tin'wana leti ti nga tela ku Mnduku se ku tiva ka vona ve ri ngoma yi hela vhiki leri tako se loko ngoma yi hela vhiki leri tako hikokwalaho ka yini yi hambana na ku pfala na ku pfula ka swikolo se swi ya vula yini sweswo swi vula ku siku na yin'wana yi va ku henhla ka swin'wana xikolo xin'wana xi le henhla ka xin'wana hikokwalaho ka yini swi nga ringanisiwangi swi nga alayinekangi a ku xota mavhiki a ku xota yini hi swona leswi va ta vulavula swona Ndhavezitha kambe hambi swi ri tani ve ri va ta vulavula loko se ngoma yi tshwile ya leyi pfalaka vhiki leri tako hi ta rindzela hi ta kota ku twa ku i ncini xi nga tsandzisa ku nangwa ka ngoma yi nga fambi hi nkarhi lowu wa ku pfala ka swikolo kambe sweswi minete ku bila wara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili rhumela kandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hlekani eka vahaxi va Afrika va vulavula
na muhumelerisi Cindani na Botpet na yena ala Jim John ku na problem ya mati ma pfuleliwa ntsene ku vekeliwa vheluva xikarhi leyi lawulaka miganga leyimbirhi loko ma pfuleliwa ma fane ma ya hala hehla hala xikolweni mati ma pfuleliwa ma huma kahle va cheletela na mabulomu na tingati loko ma fane ma ya hala ka Mphongola hala Botchistolo ya ka Makhuvela ma pfuleliwa katsongo ku ri ma nga fikeleli ende hina ve leti new stand hambi hina lava nge le xikulu vakhegulu ve le ku hluphekeni hi xirilo xa mati se Doris a va fanele va ya pfuna se Doris Mabasa Mukhakhaselara va ya nghenelela va kota ku ta lunghisa mhaka leyiwani i Mgejo wa le Jimmy Jones. Exikarhi Butpeta muhumelerisi minjhani ni komba mi ni vutisela hosi n'wa mitwa mani mayelana na switandi leswi nga koho loko suka Deer Park na side ra ka loko huma ka Mujaji mayelana lama nga loko khuphuka ka Mandlakazi ya va Deer Park na Ntarantara malena lama nga koho hala kusuhana le ka Mujaji ku se switandi leswi swi nyiketiwile na hikuva vanhu va busy ve le ku tshetseni va fake na darata ni komba mi ni vutisela hi ku hi sele ndzhaku hina hi tivi nchumu vaakatiko ka Mandlakazi ku humelela yini a mina Xifembu James Jakaranda ka ku ri ka Mandlakazi ni ri laha kowankowa. Botpet minjhani hina hi ri vaakatiko va ka Msengi Blankwater Ximawusa ne Bluhoek hi na gome lerikulu ku pfuke ku yisiwe xikolo Botpet swikolo switshwini hambi vo lo yiva va hisa hambi va ntise ku yini swikolo switshwini Botpet hi na gome lerikulu eka Msengi. Enhlekani Botpet mina vona xitsundzuxo ka vatswari man lava va nga yisa vana lomu eswikolweni swa vona lomu tingomeni ku hikuva vuya mundzuku van'wana va vuya next week ku a va tsaki kahle mbalelo ra vona a ri vile hloniphekeke man a ri va ta ndla swo tsakisa hi tsaka hi swona kambe ni kombela va mbali va hlonipheke man wa endla swilo duma Botpet hikuva i mbali kahle mara just va khitsakisa vanhu so a ko vona ra mina ri ka vatswari ku hi kombe mbala kahle mi hloniphana va hisa lava ya xikomba ra ka Matani ko. Hayi Botpet na muhumelerisi mina leti ni nga na tona i ta le Bushbuck Ridge Botpet a ni nge vulavuli swilo swa kani na vumbhoni na swona mara Bushbuck Ridge leswi ni swi vonisaka swona i nga ri yo ka yi nga weli Mpumalanga cause like swilo swa ku tala loko u buka Mpumalanga swi famba kahle loko sungula ku kwala va Witbank laniwani va na toho tinkingha ta vukorhokeri mara a swi fana swilo leswi endlekaka i Bush tolo a ku karhi ku riliwa hi timhaka ta le vo Davris a hi Davris ntsena tindhawu ta ku fana vo Davris vo Manyeleti ta fana tindhawu letiyani ta fana cause sweswinyana ka ha ri na tindhawu to tala ta ku kuma ku na magravel tindhawu ta kona i gravel a ku fambiki na katsongo loko u heta va ku nkingha hi titaxi va mataxi va nge yi le hikuva swi tiva u kuma ku sweswinyana munhu i na ti-quantum letiya ti hakeliwa vo ma 5 years titaxi letiyani u kuma ku yi na 3 years se yi helini a ya ha languteki a ya ha swi koti na ku famba hi mhaka tindlela letiyani. Botpet kunjani mina ngikhona Botpet ngifuna ukukhuluma indaba leyo ukuthi bathi i-cabinet ikhulise ukuthi thina sivote njani loko sivote njani Botpet hayi bayahemba mina intiso bona abafuna ukuhafula i-ANC lapha eParliament bafuna bahafule labantu lapho ANC bafuna bahafuke bona kungene kuma-opposition party laba bayenza i-coalition nabo khani kuzoba right bungadinga ukuthi ba-add i-Parliament just because ANC problem yayo ayifuni ukuhafula labantu lapha eParliament bapha kuba-rotate bathatha bamise ku-Minister of what i-army umuntu angazi lutho nge-army bamise ku-army bathathele bamisele why angabakhiphanga once afake ama-opposition parties members adile ngale ikhundla leyo than ukuthi bayenze i-cabinet enkulu then ikhosta thina ngapha hayi abanantiswani lapho Botpet. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula.
12 to 2 musumbuluku ku ya fika ravuntlhanu. So means Romgara Lon FM cancels and very look again. Maran Timika, America, taken. Aningo say Premier Basuka Kwali. I'm a vlog when give me shake at the ala bush bakrich. Magalita taku kutwana ni waku ngoma yi taba kusukala kufikala. Kuka nga langutu kalendara ya xikolo swi va swi langutisiwa ku yini kumbexani hi nga va khensisa vanhu vo fana va Hosi Ngove wa vutshwa ku namuntlha hi ku swa tikomba ku va swi twisisa ku fanele ku yiwa swikolweni mara loko gazeti yi fanele yi komba ku ngoma yi ta fanele yi hela hi ti 14 ku ve ku na xikolo la xikarhi va vula ku xikolo xi na mhaka kambe a amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka Emi amukele ka Munghana Lonene FM nhleka Eva na swi twa ku na xin'wana xi nga le ku vulavuleni ku ongeti ku na munhu layinini swi vula ku kumbexana ku na munhu kambe hambiswiritano a ni lava ku kamba sweswo n'wina mi nga tirhisa ti-voice note mi rhumela hi khenseli swinene loko mi endle tani ku va mi hi rhumele ti-voice note totoleto hi nomboro yale ya 0657443911 hi khenseli swinene yana ni mahlweni mi hi seketerisa sweswi mi hi kombisaka xiswona ku ya amahlweni hi kota ku va hi bula hi twa mahungu lama mi nga na wona hi ndlela yoleyo hi ku hi ta vulavula hi tipolitiki ta le Engilandi ya fukubele awara ya 12 ya 13 prof ani ku va kumeki kambe hayi vuxokoxoko lebyi ni nga na byona la byi vula ku prof se va ko se ta bula na vona hi fukubele awara ya 1 nhlekani lowu kambe kusukisela sweswi fika kwele ka fukubele awara ya 13 a hi mtweneni hi languta na mhaka leyi nga vulavuriwa hi holobye a hofisini ya president ku ri kuza cabinet yi kula emhaka ku hina hi leswi hi nga votisa swona hiyo hina hi nga endla ku tindzawulo ti hangalasiwa mina lani nga yima kona na swi tiva ku ni le ka xiyimo xa ka xa ku hlamula kambe wena yi nga va yi ri ka xiyimo xa ka xa ku hlamula kumbe ku angula hi ku u angula ku yini ka mhaka yoyeleyo na timhaka leta ku ngoma yi gazetiwa ku yi ya tshwa hi ti 14 ku ve xikolo xi ta xi pfurini ku lava va gazeta va swi tivi ku na xikolo na i swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi langutiwa na swoswo leswo ku kahlekahle hi rhangela hi vanhu lava va swi twisisaka ve le ku ndleni ka yini ke loko ku ri ku va swi twisisa hikokwalaho ka yini va nga pfumela ku xikolo ngoma yi fanele yi ya pfula kumbe yi ya tshwa xikolo swi pfurile kumbe xikolo xa ha ri na nkoka masiku lawa a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka minjhani kala minjhani epokele ngovo GV Baloyi sungula a ndzi tshama ni nghena la ta ni kombela a ni tini swi vulavuriwa timinete tingani Baloyi Van Roy Kalanga ni na Khimbo leri nga na wona a ni ta ku hina se ni twa siku rin'wana mi vula mi vangani se ni ta tshika hina mara yi ri kona mara ni hi mina sweswi Khimbo leri nga na wona van'wana hambi lomu mi swi ta ku va na wona wala va DMRA se vanhu lava a ni swi twisisi ku humelela hina va ni nga tivi milawu ya kona hi ku veri u fanele na mining permit mining so far se mina vutomi lebyi hinkwabyo ni teka ku lovo permit mining va vula lovo ve yini lovo cela hoza ve zamazama lomu va zamazama swa mali se hina sorry mina ni munhu loyi ni nga na titiraka to tala na vatirhi vo fika 30 se loko hi ya randa rivasandi lomu tihosini va hi pfumelela ivi vaakatiko van'wani va tsaka hi ku hi teka hi pfuna vanhu rivasandi leyi yi ya aka swikolo yi endla ti-RDP va mfumo loko va cela kova va faka tiphayiphi va chela na masirha sweswiwani tolweni ali ni ya cela ni yisa masirheni kun'wana ni ku va khoma lava DMR ku lava mining permit se ni nge heli ku twisisini and loko u xi apply van'wana ku va vula ri xi teka wa heta na 6 months
se masira inga la date da la zainte RDP atinga akwe se sifundo la ku vitane vatirhi ni ku na ta mhlongola ni xavisa swilo leswi hala government the businesses va fanele va thola vanhu hala hi le ku tlimbeletiweni va ku khoma tiraka 23,000 michini 100,000 se ni twa ni nga swi twisisi ene ku na xona foni xixiya loko ya tihosini ndzi famba teka a ku na misava ya dimara misava ya tihosi hala giyani ku hava mati va tsaka ngo loko hi teka ribasandi va kuma mati yo hlantswa na tihomu ti kuma mati yo nwa se va ta hi levo yo moo va fika va khometela tiraka wa chetele se hi ta swi tirhisa kwini a ni lava ku tiva ku mi va vutisa kahle ku swi tekisiwa kwini nakona swi kumeka masiku mangani nakona hi ku vona ka mina a va viteni tihosi va tlhela va vitana lava va tirhaka sweswo hi ya hlangana hi bulisana so lomu ku heyi mfumo wa wendli ku vanhu va swibisinesi va tholathola hala mi rhumela vanhu va ta onja vanhu lava nge le ku pfuneni ka vanhu ikosi yo tala le ku cemeni va lava misava sweswi yo tshama na ku xavisa swilo leswi hinkwaswo na vanhu lava 25 ni nga na vona ni tlhela ni hlongola va anyanya ku ya hi kotuvani inkomo ngwameni ni vitwile ayi hi ta mi lavisisela mi nga heli mbili hi ta hi va vutisa hi nyikeni vhiki leri taka hi ta ringeta ku mi tela na nhlamulo na vo va lava ndhawu leya timhaka ta swicelwa na energy ni khensile inkomo hi laha swilo swin'wana hi yo mhaka mikama yin'wana u ti vutisaka ku loko hi kha hi nyika vanhu matimba ya ku va va hi rhangela va kha va swi twisisa ku va ndla yini na hi ku i nge niki munhu xilo hi voko ra ximatsi ra xinene ra ximatsi ri kha ri teka ku fanele ku va na languses kambe languses ya ku yi languta yini loko mi n'wi nyika yi teka nkarhi wo tani hi kwihi hikokwalaho ka yini yi lava ku ringeta ku fikelela yini ma va mhaka ko swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi langutiwa na swoswolo leswi swa muxaka wolowo kambe na wena mingiseri 0860 002543 a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhleka njhani Butphethe hi pfukele ngobo hi pfukele Butphethe ni twa mi ku na lavo ngo ku za kabinete leyi se yi kuriso hi mhaka tivhoti ta hina leswi hi nga vutisa swona i holobye kusuka a hofisini ya president va ku leswi swi kabinete yi nga kurisa swona hi mhaka tivhoti ta hina ya mina vhoti va nga yi hlayi kona kwalaho Butphethe hi ku ya mina vhoti leswi a yi lavisi swona a ku endlekangi swona va yi va ya yi cinciwile mani swi veka so mina hi ku ya hi mina ya mina vhoti a yi lavi mfumo hinkwawo lowa wa ANC wu humini ku ngheni wun'wana ende hi ringesile ku swi endlisa sweswo va ya va swi cinca va sasekisa va ku se ku na mfumo wa hlanganelo because a va la ku huma a hi nga lava yi ngeteriwile hi ku ya hina yi fanele yi hungutiwile kambe leswi hi nga votisa swona veri a hi votela ku va tirha swin'we se ku tirha swin'we swi vula ku lava van'wana a va ri na switulu swi tshamisa sweswiya se n'we loko mi ta na swa n'we switulu hina a hi lavi va huma na hina hi ringesavu hi ku ya hi tivhoti ta hina se va swi cincile sweswi va rivala va vunghana na hina futhi hina hi lava va huma na hina hi ringesa loko hi tsandzeka van'wana va ta vhota va hi humesa because hi ku ya hi vona sweswi mi ta swi loko ku ya a ni sweswi va hlangani na DA hina a hi nghenangi yimani sweswi hina a hi nghenangi na phati leyin'wana a hi nghenangi loko hi ya vhota hina hi n'we mani kwalano hina hi n'we mani kwalano yimani swi veka straight hina va EFF Butphethe loko hi ya vhota endzhaku ka 5 years ne vona na DA va ya luza va ta tlhela va ta na maqhinga Butphethe va ku la South Africa hi la ku veka mfumo ku fumiwa ku ri president because a va la ku huma sweswi va hlangani na DA hina hi yimile na MK hala mara n'wami votangi nchumu mpela n'wina phela mi chikini n'wina loko ku pimanisiwa na tivhoti ta nkarhi lowu nga hundza hi nga hi chikile mara xikongomelo xa hina xi pasile xikongomelo xa hina a ku ri ku tekela ANC matimba loko yi tsandzeki ku fika 50+1 hina a celebrate because a ku ri xin'wana xa swikongomelo swa hina mara hi n'wina mi nga va tekela a hina hi nga va
baskia ta hina ti endli ku na hlayi ya vona yi ya hansi mali ka vutleta nata ANC ti vulavurisana na nhlawulo luwa wa 2019 se swi vula ku i va MK va nga teka tivhoti ha tsaka loko va teki tivhoti xikongomelo xa hina as a opposition a ku ri ku ANC yi luza matimba leswi nga endleka va ya va ya tshama hansi hi ku i timafia bophet va ya va ya cinca va ku yini la South Africa se ku na mfumo wa nhlengelo bophet hi ku ya hi hina bophet a hi nga lavi ku va na mfumo wa nhlengelo la South Africa bophet ANC a yi fane yi yo huma total ku nga vi na mfumo wa nhlengelo sweswi loko ya hi ya vota va luza vona na day mi ta swi tiva ku South Africa yi kahle ngopfu yi sunguka yi laha accident yi laha president maswito va ta sula sweswo ku a ku nga ha vi na president hi ta fuma ku nga ri na president because a va la ku huma i timafia ngopfu vanhu swi ta hi tirhisa mfumo wa nhlengelo sweswi hikuva va lava ku ta tekeriwa matimba va lava president na vice president yi va ya vona hi swo swi endla ku va ku yini why va nga tekangi vice president va nyika party yin'wana ma swi ku voka va nga la ku huma kotela tani phela leswi okay dak butfet nemetwele bata nemetwe ngwaberini mara ni vula ku loko va ku cabinet ku za yi kurisa leswi i mhaka ya ku hi leswi hi nga votisa swona hayi khona njhani njhani hi ngetele yini loko hi vota loko a yi lo tshamisa sweswiya ndzawulo yaleyo ti nga hangalasiwa ti tshamisa ti ri sweswiya ivi lava heleliwa hi mintirho va heleliwa hi mintirho a swi ta va swi onhe a hi nga voti ku ngeteriwa palamende hina na hi vota ku tivhoti ti humisa swi ti nga humisa swona kumbexani masiku lama swi fanele hi vota hi kha hi swi vona xikan'we hi ve hi swi vona onge ti tile ku vuyameleni hala loko ku ri ku a hi kona laha hi lavaka ku ya kona hi ti yisa hala hi lavaka ku ya kona a mi swi voni a hi amukeleni un'wana 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ravuntlhanu ra kahle kusuka hala hi nga koho hi twa wena ku u angula o ku yini enhlakani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM minjhani pfokele minjhani papa ku vile tata Ntivo ni ta vulavula leni nga ni luzi ngopfu mani ni kheti kun'wana ku ni vulavula hi yona leyi nga va lava nga huma lava va ni tlhave ngopfu mara swi lulamile timhakeni ta ngoma kun'wanyani a hi swi languteni kambirhi hi nga swi languti kan'we hi ndlela leyi ku na switandzhaku ka lava nga ha ngomeni va swi tiva ku na switandzhaku leswi taku leswi endlaku ku ngati hikwalaho ka ku vanhu a va fiki ku fana va fika ku hambana hi fanele hi swi tsundzuka na sweswo hikwalaho ka ku swi ta tikerisa vukoka bya ngoma loko mi va chucha swi nge se ringana leswi fanelaka ku swi hlayiwa a timhakeni ta ngoma ha swi twisisa mi ku hosi va endli wrong a hi pfumeleni hikokwalaho ka ku milandzu yi nyikiwa ku hosi va endli wrong a hi pfumeleni hikokwalaho ka ku milandzu yi nyikiwa un'wana na un'wanyana kambe mina ni yima na hosi mi vula yini loko ku hosi yi ndle wrong mi vula yini njhani la ni vula hi ku van'wanyani ku na van'wani va nga vulavuleli ku ri ku mi ta twanana mina va ku kokwa mi dawulavete ngoma yi le mavokweni a vaaki kumbe mavokweni a xichava hi swona mara ku na swilo swin'wana swo a mi nga swi profiti ku kona swin'wana swa profitiwa mara swo fana na swo engoma mi nga swi profiti so that's why va cinca government gazette ene a mo swi cinca ku swi cinciwa hi xiyimo ma swona so a hi va seleni hi swona mara kun'wana a hi swi languteni kambirhi loko matalelo wa hala o sala ndzhaku hi masiku loko yi pfula ngoma na ku hetelela swi ya hetelela leti swa endleka mpfula nyamutlha swi heta vhiki ka ri na vanhu vanharhu se hi swin'wana swa kona swoswo swa khawula se ku na ku na kona hina a hi pfumeleni loko u ri n'wanuna u yi ngomeni wa xi tiva xiyimo xa n'wanuna loko a vuya ngomeni se
hasitisa ku van'wana va tsutsuma ku hela ta dya nyama na lavaya n'wina mi nga ta yi dya vhiki ri ta ku nyama yi ta va ya ha ri nyama yi ta va ya ha ri ya n'wina hi n'wina futhi mi nga ta spenda ni tshama ni karhi ni vula ni South Africa a hi nga lunghi hi mhaka ku milawu yin'wanyana ho ti vekela hambiloko hi ka hi vona ku a hi vekiwi hi tsakisiwa hi ku veka nawu mara loko government yi veka nawu a hi twanana na swona a hi pasi ku pasa leya hina leyi ene loko u swi languta u kuma ku swi rhongo sweswi airtime ya mi nge se hela matolo tatani phesisuka matolo ku nghenile titsotsi ni ri kwani ka ri ntirha hi vo 12:30 ya vusiku ni ka ntirha kwani va bukutela ti-ATM a spa andzeni ene loko na sweswi na ha ti vutisa ku swi tisi ku yini ku maphorisa ma nga ti ku tindhawu leti ku na community police ku na ku fumile hi vusirheleli mara va tsandzeke ku pfala va tlhela va tlanga le kule va khoma se munhu hi kuto wena ANC u kha hina ku cinceka swilo vulavula ntatana hayi ni mi twile papa ku na swo swi vula ni ta ku yini loko sweswi mi nge ANC yi tshike khosati vanhu va tshika ku ta na rhengu leri nga ta pfuna vanhu khosatu i mihlekisano wa ANC yi vekenile khosati hambi yo vulavula ntirho wa vona wa khosati loko va bahuwa hi ko va kumaku mali i mihlekisano wa ANC yi nga ti ku vava hi khosati yi nga vula yi vula leswi swi vulaka mara ku va va leyi nga ta yi veka kona a yi dzikiseli tatani bazi ma va makile mfumo lowa hi tiphasi to hambanahambana hambi sikisi hambi tingani hi tiphasi to hambanahambana ti za ti yama ka hunguni ku na milenge ku na cila ku na yini tu makile mfumo lowu i wu fambile xi va xi harixile ni khesi ekuva kesi ka vapfuritano mixero mugalo ra femi tlhelo rin'wana leri mi nge le ku ritiseni hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga hi tlhela wa miriko mi ta ri hi ntlhalo timinete ku nga se ba awara ya mbirhi hi ta va hi kha hi bula na hosi ngove hi twa ku va ri yini nako loko ku ve ngoma ya tshwa ku hela ka vhiki hikokwalaho ka yenyavo yi tshwa sweswi ku ve ku ya fikiwa hi siku ra 14 nako loko ku ve hala ka vuyatshwa hikokwalaho ka hina letin'wana ti nga ri ku tshweni ku endlela ku vana va ta kota ku tlhelela swikolweni hi fike njhani ka ku fanele ku va na kun'wana ngoma yi tshwa xikolo xi nga si pfula kun'wana yi tshwa xikolo swi pfurile swin'wana swa swivutiso leswi hi nga va ku hi ri na swona kumbexana hi nga ta kota ku kuma nhlamulo ka swona kambe ke hi sungula hi bula na professor Themba Sono hi bulanyana katsongo ku hlawuriwa ka vandla leriya ra Labour a UK hi twa ku swi vula yini ka vuxaka bya hina na tiko ra Afrika-Dzonga na ro tiko leri kambe ke ku lahlekeriwa ka lava lahlekeriweke ke a va swi vonake kambe sweswo hinkwaswo loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko ma ha vulavula hi ku khoma mi tiva yini hi mhaka leyi ya ku ve liya hi nga tshama hi vulavula hi ya ku vana va ta tlhakisiwa ku ve ka xihlangi lexiya xa 10 ra malembe ve nge xi tlhakisiwile kusuka Limpopo xi ya Hammanskraal swilo swa muxaka woluwa mi ri yini hi swona tanihi hi huvo ya ni swi twinkulumelo mara swi tangi xifomu ka mina kambe leswi swi fanele swi humelela i nandzu leswo tlhakisa munhu wa pfuleriwa nandzu wu hehliwa wu yisiwa court ya senga na ngoma yaleyi u nga ta n'wi tlhakisa n'wi yisa ko yi le khombyeni yi nga pfariwa hi swo fana leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula
andlala mavonelo ya wena u tshitshekile. Africa wa vulavula. Ntsembo wa n'wina u tisa yini? Yona leyo maphati lamo nga hlanganetiwa ku ngesa cabinet ya DA ya AFP ya PA. Ta ku ta tirhiwa. Na xikolo se swi karele bot politics ta South Africa. No la ku tirheriwa tiki. Kule ku hluphekweni. Karele mo ai karele mina bot kule ku hluphekweni. Kule ku hluphekwa ba sibona la wena kule ku hluphekweni. Sa joni se ke lwa ku ta kerwa gezi kun'wana ta fana ku hakeriwa na 200 a management fee. Iza ni swona mara ka gezi re pura ku le sikhomile ika heta kombela ku ri increase wa lembe lerta 200 tele mo ka ba swi. Andlala mavonelo ya wena u tshitshekile. Africa wa vulavula. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Philawara ya Kumenar inakala kwa Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM murangeri wa Labour Nkulukuma Kestama ilangteriwa ku kumishana ku nga va ye anga va ku Prime Minister lontshwa UK endaka ku tshika ntirho ka Nkulukuma Sunak lava va nga hetela va tshika ntirho andaka loko va vona ku timhaka ta nhlawulo a ti fambangi ku ya hi laha a va langutele a kona. Xana ku nga va ku ri na swin'wana ku hundza kwalaho ke Professor Themba Sono hi va hi pfuna ku twisisa mhaka le kantswa a hi va amukeleni hi bula na vona. Prof Nhlekani hi va amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani I'm shouting when I can support. Akhetsa swinene Prof tolo a ku ri sikunkulu a UK a ku ri na nhlawulo ivi nhlawulo wa ko a wu zangi wu hlwela loko se rixa sa swi tikomba ku va vandla ra Labour va humelela andhaka loko va ri va tsandzeke ku fambisa mfumo 14 wa malembe lawa nga hundza. Xana hi fike njhani ka xiyimo lexi Prof? Mavona loko hi 2019 Boris Johnson wa Matori wa Conservative Party wa rivandla ri nga hluriwa tolo a hlula ngopfu va tsaka manghezi va le Britain i va loko a endla swilo swa Brexit a va susa Britain ka Brexit vo tala a va tsakangi kambe vo tala na vona va tsakile ngopfu. Manje va hleketa ku ri sweswo loko Britain yi nga huma ka Brexit yi ta fambisa swilo kahle. Manje rivandla ra Boris Johnson ri tsandzeka ku fambisa swilo kahle. I va hi loko manjeni loko Boris Johnson a susiwa xitolweni ku nghena van'wani vo fana vo Manani Liz Truss va ringeta ku ri va nga fambisa swilo kahle leswi a vonile ku ri Boris Johnson u swi onhile. Manjeni va ri vona va ri vandla va Conservative i va vona ku ri a hi hlawuleni munhu loyi nga ku hi nga ku tshembaka. Manjeni Rishi Sunak a nga hlawulangi hi vaaki na vahlawuli va le Britain a hlawurile hi rivandla ra Conservative. So a nga ri munhu loyi a nga hlawulangi hi vanhu va le Britain. Manjeni sweswo loko va vona ku ri a si munhu loyi hi Rishi Sunak. Ma vona vito ra Rishi hi Xihindu huma India. Rishi hi Xihindu swi vula ku ri hi munhu wa Xikwembu, hi munhu loyi a tshembekaka ngopfu hikuva hi munhu wa Xikwembu. Kambe Rishi Sunak a nga ti kombetanga ku ri yena munhu wa Xikwembu, u ti kombetele ku ri mpimpi ya America, ku ri mpimpi ya Joe Biden. U te loko a ta xitulweni lexi a landzela leswi Boris Johnson a swi endla. Manje Boris Johnson a ku ri munhu loyi ndleve yakwe yin'wana a yi tshamile a Washington
nomu wakwe u tshamile eLondon manje leswi Washington leswi Biden a byela Boris Johnson ku ri endla swona a endla swona hambi a ku ri swilo swa NATO hambi a ku ri swilo swa Israel hambi a ku ri swilo swa Ukraine ndleve ya Boris Johnson a ri a Washington DC a White House so manje ni Rishi Sunak uteri loko a ta xipronene i va veka ndleve yakwe a Washington aku wena Biden or yini Biden you yes my boy yingisela tani endla so i va ku yavas so manje ke manje mangezi va ku a ishurile hi munhu loyi u kangatekekana hi leswi manjeni ke a nga khuriwa hi swona ke ikuva mangezi veteri n'wina va conservative but n'wina va ri vanghana ra ma-tourist humani na Rishi wa n'wina a hi ringeteli loyi case Samuel ku va yena murhangeli kambe ma vona ku fa a Britain yi fana na America hambi ku nghena ma-Democrats ku nghena ma-Republican Britain hambi ku nghena ma-Labour hambi ku nghena Tory va ri vanhu van'we ka ha ri xilo xin'we na ti-polls ta vona ti nga ti nga hambani ngopfu swi to hambana hi lama njheni laha va kotaka ku ri va ku hina hi nga tsakisa njhani manghezi a le Britain hi ntirho wa hina in otherwise governance ya hina yi ta pfuna vanhu ku va kuma mintirho na ku ri na swidyondzo swa dyondzo swa hina swi ta famba kahle na mabindzu a hina a ta hluvuka emahlweni na hi leswi va nga ta langutela swona kuve lava va Labour va lo langiwa hi mhaka ya ku na ri kona prof na ri kona lava Labour va lo langiwa hi ku va tshembisa vanhu swilo leswi swi kotaka ku fikeleleka kumbe vo lo langiwa hi ku lava va the Tories va conservatives vo ka va nga ha laviwi hikokwalaho ka hoyi leyi nga va koho ngopfungopfu ka malembe ya ntlhanu lama nga hundza ku cinciwa ka ti-prime minister na timhaka ta ti tsandzaka ta le Rwanda swin'wana swa so ku na valongo va vulavulaka na hi timhaka ta ku NHI na yi le ku collapseni sweswo hinkwaswo leswi mi swi vulavulaka hi ntiyiso kambe ma vona va Conservative Party va hluriwile xilo xin'we and hi lexi manghezi lo hlawula le nge manghezi van'wana a manghezi phela van'wana va huma vo Caribbean va huma vo Pakistan va huma vo India kambe ko tala hi manghezi peteri n'wina manjeni a ma ha fambisi swilo kahle Britain ha karhi yona leyi a yi tiva ku ri no the sun will never set in the British Empire ava ku Britain number 1 na leswi Rishi Sunak tolo a ku ndzakile loko ni vile premier ya tiko ro hindza matiko hinkwawo i ku fambisa swilo swa democracy a swi kona sweswo so a va xurhile hinkwaswo energy ya vona yawa Labour union ta wona a ti tsakangi hi mfumo wa conservative and leswi van'wana va nge n'wina manjeni tipolisi ta n'wina mi ti byela hi ma-Israeli and ma-Israeli va byela hi ma-America so a ka ha ri na mfumo lowu hi nge loko hi languta n'wina ma-conservative hi vona ku ri hi n'wina vanhu lavo mi nga teka tiko ra Britain mi ri veka emahlweni tiko ra Britain a ra ha ri mahlweni tiko ra Britain ri fanele ku ri byeriwa hi ti-European Union na hambi leswi mi nga huma ka Brexit mi byeriwa hi ti-European Union ku ri endla leswi mi byeriwa hi vo Washington ku ri endla leswi mi byeriwa hi vo Israel ku ri endla leswi so manjeni va vona ku ri mfumo lowu hi xurile wona a hi cinceni hi vona ku ri loko hi panisa conservative rivatla ra conservative namuntlha leri nga ta nghena ra Labour mundzuku
ri ta va ri dyondzilini na ri ta kota ku yingisela hina vanhu va Britain na hikuva leswi endliwaka hi mfumo leyi hi nga na yona leswi hayi leswi tsakelaka ku ngheneni vo Strauss lo mananeni Strauss a ngo ka nga tivikana va nga n'wi humesa hi ku hatlisa na hina a nga hlawulangi hi ma-Britain a hlawurile hi varhangeli va Conservative Party mavona so hi sweswo ko a va ha tsakangi vanhu va Britain ku ri mfumo wa hina a hi lowu fambisaka swilo kahle manje a hi va punisheni hi va hi vona ku ri no Labour yona yi ta va yi dyondzile na yi ta kota ku yingisela swilo swa vaaki va le Britain hi leswi manjeni Rishi Sunak va nge van'wana a va ku wena manjeni kwani u mu-Indian u la ku va mu-Catholic ku tlula na the Pope u la ku fana na loyi a nga veka hi Donald Trump ku ri a va United Nations ambassador manani loyi Nikki Haley hikuva mina hi mu-India kambe manjeni a tirhi loko a lwa na Donald Trump ku ri ku va yena manjeni va candidate ya Republican a ku mina ni ta va even more racist than the white racist ni ta va more racist than the Ku Klux Klan ni ta va more Catholic than the Pope manje ke wena Rishi Sunak u tsandzekile a wu huma na Conservative ya wena mi ya tshama nga tlhelo so va va rhayile tlhelo hi mhaka ku ri a va swi vona ku ri a va koti ku fambisa swilo hi ku rila ka vanhu va le Britain va fambisa swilo hi ku rila ka matiko a le handle se loko xiyimo xi te tani swi vula yini prof hi ku ako sungula ni nga ku yini pattern yo karhi matsundzuka hi nkarhi lowu wa Blair na va Gordon Brown 1997 kufika 2010 ebe hi languta sweswiwani Conservatives 2011 kufika 2024 sweswiwani a swo vula ku kumbexani vaaki va Britain kumbe va UK va hela matimba endzhaku ka 14 years hi mfumo wo karhi swo tani sweswo a ni ri ma vona va ri loko xitolo lexi xavisela ku xinkwa xi hi tisela xinkwa xo ka xi nga tivikani a hi ringeteni lowun'wana nga ngaya hi vona ku ri yena xinkwa xakwe xi ta va xinkwa xo tivikana na so a va tshembi vanhu va Britain a va tshembi ku ri mfumo wu fanele ku tshama nkarhi wo leha ngopfu mfumo wu tshama ka ku leha ngopfu va ri cincani hikuva a ni hi vona va nga ta na xilogani lexi nge power corrupts absolute power corrupts absolutely va ri loko mi tshamile a xitulwini ngopfu malembe o tala ngopfu mi ya ona swilo so na hambi mi ngo fambisa swilo kahle hi fanele ku fika la hi nge a hi cinceni hi xurile yin'wina a yi nyikeni van'wana nkarhi hi vona ku ri vona na va ta kota ku ri va hluvukisa tiko na va ta kota ku fambisa swilo kahle na so va ta loveleri ku cinca a hetseleni prof hikokwalaho ka yini a xikarhi ka hinkwaswo leswi ku nga pfi ku vona ka nkama wun'wana kumbe ku twala nkarhi wun'wana wa ku pondo kumbe pound ya tsekatseka ku fana leswi endlekaka hi randi ku nga va ku ri yini xi endlaku ku ya vomali hambi va kha va cincaca mfumo hambi va ku yini ku nga pfi ku va na nkarhi loyi hi nga ta ku randi va ku hayi koze randi yi tlakuka yi kutani i mhaka ku pondo yi tshikelelekile kumbe yi luze value a yi luzi yo tshama yi ri ndhawu yin'we ku endleka yini a ni hi vona va nga sungula swilo leswi swa timali leswi so na the rating agency ta vona ti ko kwale le London le New York so as long as va tirhisana na America and America hi dollar so ondo a yi ri yona leyikulu ngopfu na tsundzuka hi 1961 loko premier 1960 loko premier ya le Britain
Harold Macmillan ata la Afrika-Dzonga afika Cape Town aku n'wina mabuni wa apartheid mi fanele ku ri mi swi tiva ku ri ku na moya lowu wu taku moya lowu wu cinca swilo the winds of change are coming a vulavula iva mabuni va apartheid va kwata iva va ku ha lavi na pondo leyi ya n'wina leyi hina hi ta cinca hi ta nghenisa rhandi ya hina iva Harold Macmillan na mabyeko na hambi mi ngo nghenisa rhandi ya n'wina pondo yi ta yima ku ri yona yi nga tiya and pondo a yi tiyile na ku hila na $1 kambe sweswi $1 nga ku yi hundza na pondo so swi nga ka swi nga pondo yi nga ka yi va hansi hi mhaka ku ri pondo yi tirhisana na America yi tirhisana na $1 and manje ni $1 hi Fort Knox hi ncini hi ti-gold na ti-gold leti nga vekiwa kwala so hi tona ti seketelaka ngopfu tipondo leti na ti-dollars leti so yi nga cinci Afrika-Dzonga yi tirhisa rhandi manje loko yi tirhisa rhandi a hi nchumu yi seketela yini rhandi a yi seketeli ti-gold mani hina hi swilo ti-gold hi tiyisa a Tel Aviv na ti-diamond hi tiyisa Tel Aviv hi tiyisa America hi tiyisa London hi tiyisa Brussels so swi nga koteki ku ri rhandi yi tiya ene pondo yi ya hansi pondo yi ta tshama yi karhile yi ri swipeleki leswi manghezi va vulavulaka hi swona. Prof Khensini nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomu fambisa sweswo Professor Themba Sona mingisero wa Munghana Lonene FM va kha va nyika xifaniso xa matshamelo ya timhaka ngopfu loko ku a hi ku tumingisero Munghana Lonene FM se ku ta hetelela ku langutiwa xiyimo xa muxaka walowo ngopfu loko ku langutiwa ka timhaka ta vuxaka bya hina bya Afrika-Dzonga na UK loko hi kha hi languta nhlawulo lowu nga hetelela wu va koho tolo swi va swi hlupha sweswiwani ku ve na ku langutela kukulu kusuka le a number 10 Downing Street laha Prime Minister Rishi Sunak a nga hetelela a vula ku mina swa vurhangeri swa tiko leri tanihi Prime Minister hayi swi ta dina kwala lexi nga sala sweswi i timhaka to letiya ta ku va mi hetelela mi hlawula murhangeri wa n'we hi ndlela leyi mi ta tsundzuka ka maluwa loko khale ka president va suka a xitulwini ku nga siyiwa ka nhlawulo ivi ku va na president a va hlawuriwe hi vandla a nga hlawuriwangi hi vaaki se loko yiwa ka 2019 se hi lava vaaki va nga hetela va fika va hlawula koho se a va hlawula va kha va swi tiva ku va ya rhangela hi mani ku fana na sweswi 2024 va nga hlawula ivi va hlawula va hetela va tikuma va hetisele cabinet leyi nga yikulu swinene hi mhaka ya ku veri i mhaka ya nhlawulo wa hina wu nga hi fikisa la wena u ri yini ke 0860002543 na vona ku ya Afrika wa vulavula hi la ku ya ka Hosi Ngove hi bula na vona nkarhi lowu nga hetiki mbilu ni kuma un'wana ni rhumela hungu la a ku hala ka bungeni va ri vana vo tala a va sa hakela u nge tshwi ya kasi loko vana va nga se hakela kasi va endlisa ku yini vana vo nghena ngomeni swo hakela swi ta ndzhaku ka tika kambe msitani ta loko ta ya bula na Hosi Ngove ku nga ri khale hi twa ku vona va ri yini loko xiyimo xi tetani kambe swi twala ku ri na un'wana layinini a ni tivi ku nga va ku ri ku se va koho Hosi Ngove ke nhlekani hi pfukile minjhani hello hayi ncindani lava hi kha hi vulavula kahle prof a va swi twisisa ku a hi cincana a hi yingiselana a vo ngongo lava mi yingisela swa va tsandza lava a hi va ringeteni futhi nhlekani
swa va tsandza ku yingiselana lava ai yeneni ka Hosi Ngove ncindani yeneni ka Hosi Ngove hi vebula na vona hi twa ku va ri yini bona Hosi Ngove hi mhaka leyi ya ngoma hi ndlela yaleyo i ntiyiso ke a ngomeni leyi ya le va nga koho ya ka Ngove a ku ri na vankwera va ku hundza magidimbirhi ke hi ta va hi kha hi twa swona la hi ndlela leyi ni tshama ni ku byela siku rin'wana ku siku rin'wana kha ni famba ka Ngove ni kuma ku lowu we ku ri hana munhu wo ya hala loko se ni ya vutisisa ni twa ku ya veri a ku na vuwalawala la ka Ngove la loko ri ze ri pela ri perile sweswi hi nga kula hi kha hi tiva so kambe ke ni rindzele ku la tatwa muhumelerisa ni byela ku va fikini ivi hi kota ku va hi bula na vona ivi hi ta kota ku twa ku xiyimo xi njhani hi ndlela yeleyo kumbexani va nga tlhela va hi pfuna tanihi sweswi va nga mutshama switulu wa yindlu ya vuhosi va hi byela ku xiyimo xi njhani eka ngoma hi ku angarhela a Limpopo va twala se va ri kona Ndabezi Thala Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene Nhlekani Khalanga na vayingiseri ni twe mahungu kumbexani ni ta hetisela hi woho ya ku veri vana va tele kambe a hi sunguleni la ka ku ngoma aka Ngove ya tshwa minduku ku hambana na leswi nga koka gazette yi kombaka ku ngoma yi ta hela hi 14 mi fike njhani kwala Ndabezi inkomo Khalanga na vayingiseri tanihiloko se hi xewetana mina swi intiyiso leswaku swipimelo swa ngoma laha Limpopo lembe leri leswaku ngoma yi sungula a yi pfumeleriwi ku sungula ku nga se fika siku ra ti 14 ta June and a yi pfumeleriwi ku va kona endzhaku ka ti 13 ta July leswi vulaku hi kambe ku hlamula xivutiso hi ku angarhela leswaku haleni ka Mabunda haleni ka Ngove ngoma ya munhu hosi ko va munhu loyi hi ku ya hi nawu ku nga hi murhangeri wa ku hlayisa ndhavuko lowu na vona ku yisa mahlweni kambe ngoma ya vaakatiko so hi tshame hansi hi ri vaakatiko hi vona leswaku xikombiso a hi sungulanga hina haleni ka Ngove hi ti 14 hambileswi nawu hi pfumelela hikuva ti 14 ta June a ku ri siku leri xikolo a xi pfala hi rona hi sungule hi ti 15 ku vana va nga kanganyiseki naswona hi leswi swi nga hi fikerisaka ku a hi nga fiki ka ti 13 ta July hikuva hi langute ngopfungopfu mhaka yaleyo ku vana va fanele va ya makaya va ya wisa nyana va sungula ku hleketa tin'wana timhaka ta xikolo lexi xa ntolovelo hi leswi nga hi fikelerisa hi ri vurhangeri leswaku swikolo leswimbirhi swi nga kavanyetani a swi seketelani aka ti-program ta swona se ivi ke mi ya hlengeleta kumbexani mi ya hlengeleta vana va ku tlula 2,000 ku ya hi leswi ni nga swi twisisa swona swi na ntiyiso swoleswo nako leswa malembe ya ntsevu ke ku n'wina mi bingoma nkarhi wun'wana na wun'wana kumbe tanihi vaaki tanihi murhangeri wa vaaki a mi bingoma lembe na lembe mi yime ku ze ku hela ntsevu wa malembe Mhashi Khalanga mhaka yikulukumba ya ngoma hi matwisiselo ya hina hileswaku ku hlayisa ndhavuko wa hina vanhu va rixaka leri nga ka rona se mhaka yikulukumba hileswaku hi vanga hi twisisa ku mhaka ya ku ba ngoma yi fanekele yi vulavula na leswi ntumbuluko wu vulavulaka swona mi ta tsundzuka leswaku loko ngoma yi biwa ku laveka vana leswaku va ya ngomeni va yisa hi vatswari ku ri vana lava va nga hupfa ku ri vana lava va nga na vutihlamuleri hikuva leswi va hlanganaka na swona le ngomeni hi leswi fanele swi va endla ku va vavanuna lava va nga na vutihlamuleri mugangeni loko va karhi va kula so hi ndlela leyi swi endlaka ku hi tlula malembe ya 5 hi ya ba hi lembe ra vu6 hileswaku swi vula ku vana lava va nga vantsongo sweswi va nga na malembe 3, 4, 5 endzhaku ka malembe ya 5 va ta va se va ri vanhu lava va nga hupfa ku va nga swi kota ku nghenelela timhaka leti mi ta tsundzuka leswaku xikongomelo xikulukumba ngopfu aka mhaka leyi
ku nyika ku dyondzisa vana ku va vana vutihlamuleri tanihi vana va xinuna va swi tiva leswaku loko n'wana ri n'wana wa xinuna amutini, loko n'wana ri n'wana wa xinuna xikolweni, loko n'wana ri n'wana wa xinuna kerekeni, loko n'wana ri n'wana wa xinuna a tikweni, i languteriwa ku endla yini hi malembe yo karhi ku fika laha a va ku mutswari na yena. Se i mhaka yikulukumba ngopfu leyi hi nga langutana na yona ngopfu hina haleni ka ngoma. Se loko mi ta languta ngoma ya nan'waka mi vona yi fambe njhani? Ku fikela sweswi ngoma leyi nga haleni ka ngove kusukela loko ni ta va ni nghene exitulwini hi lembe ra 1994 yi nga va i ngoma ya vutsevu leyi nga biwa ehansi ka vurhangeri bya mina. A yi se tshama hi va na swikanganyiso swo karhi kumbe hi va na makhombo yo karhi. Se na yona yaleyi a yi na yi tshamisekile ku kahle swinene swa hlamarisa leswi swi humelelaka hikuva un'wana na un'wanyana loyi a taku laha engomeni leyi i tikomba a ri na vutihlamuleri bya ku ngoma ya yena, a hi ngoma ya hosi, a hi ngoma ya mayini. Un'wana na un'wana i endla leswi a languteriwa ku endla swona kusukela ka vagabi ku ya fika ka vatswari ku ya fika na vona vana va tsakile swinene. Nomboro leyi ku vulavuriwaka hi yona ya ku tlula 2,000. Muhaxi hi vulavula leswi swi nga tibukwini, hi vulavula leswi na nawu vulaka swona ku un'wana na un'wana loko a nghena ngomeni i fanekele a rejistariwa, i fanekele a ri na birth certificate, ku fanekele ku va ku ri na pasi ra mutswari, i fanekele ku mutswari fanele a fila fomo leyi va ngo i consent form, fomo yo pfumela ku nikisa n'wana ndza va na vutihlamuleri. Swilo leswi hinkwaswo hi na swona ka fayili ya n'wana na un'wana. Nambara leyi nga kona sweswi i 2007 wa vana. Xikolo xikulu lexi xi fana twi kwatsa na Gijangove, i xikolo xikulu. A ni voni hina fika Gijangove ka nambara leyi, kambe xikolo a swi tshama swi humelela na le ka hina ka tingoma leyi nga hela xikombiso a hi ri na 475 wa vana leyi nga va hi 2018. Kambe hi matimba ya Xikwembu hi tsakisa hi leswi swi nga ku humeleleni hikuva vana va tile va karhi va hanya, va karhi va tsakile, va la tlhela kaya va karhi va hanya, va karhi va tsakile hinkwavo. mi hetsela mi ku yindhawu zita ka vatswari na rixaka hi ku angarhela, mi langutela ku endleka yini mi ri ngoma leyi ya tshwa yi tshwa xikarhi ka vusiku namuntlha kumbe yi tshwa xikarhi ka vusiku mundzuku? Muhaxi ngoma yi tshwa xikarhi ka vusiku bya matakuxa wa mundzuku. Vana va ta huma mundzuku nampundzu. Tsundzukani leswaku hi vulavula hi nambara yo hlaya swinene. Hi vulavula hi nambara yo hlaya swinene. A hi lavi tinghozi leti ti nga humelelaka ehandle ka ngoma. That's why hi twananile leswaku vana hinkwavo va ta tshama va ri xikolweni ku za loko dyambu rixa, ku loko va famba i vana vo tala swinene, ku loko va famba va tlhelela makaya ku nga vi na ku tlumbana navusiku va nga voni ku va famba va ya kwini. So va ta tshama xikolweni xi za ku dyambu ri za rixa, se va huma loko ri xile ku ya endliwa leswo hetelela, va radzuriwa loko ri xile loko se va huma ku ya endliwa leswo hetelela nampundzu. Se va famba hi matiko na matiko, va ka Mhinga va ya ka Mhinga, va le Phalaborwa va ya Phalaborwa, va le Venda va ya Venda, sweswo. Nemetwele ndhawu ezita kambe mundzuku musa swi na mhaka ku munhu i dyile vusiku ma nga dyangi loko a lava ku a hlanganisa waya. Mundzuku khalanga mi tiyisile a ka ha ri na ngoma mundzuku. Mundzuku i ku hoyozela, i ku tsaka, i ku chachula, i ku giya, i homu. Munhu un'wana na un'wana hambi wa xisati, hambi wa xinuna, hambi i yile vusweni kumbe a wuyanga vusweni, as long as i ri muakatiko wa la South Africa na lava le handle na va ti-newspaper na n'wina i va radio, un'wana na un'wana munhu hikuva i ntirho wa un'wana na un'wana. Loko vutomi bya vana byi hlayisekile, rihanyo ra vana ri hlayisekile, hinkwenu hi rixaka hi fanele hi swi hoyozela.
a hi gimeteni kwala Ndabezitha ni kombela ku mina na n'wina hi twanana ku hi nkarhi lowu fanaka vhiki Musumbunuku hi 5 timinete nga si ba awara ya 2 hi tlhe hi bulanyana mi hi hlamusela ku va fambe njhani. hi nga bula mukondleteri wa nongonoko va nga ni fonela nga lulamisanyana xinkarhanyana ku hambana ni leswi na nkarhi lowu mi wu vulaka mara kwala ka program ya n'wina hi nga wu kuma nkarhi no va na ni ta va ni khomekile kusukela hi 2 o'clock lero loko kovanyana ndzhakunyana a humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka timinete 2 kubila awara ya 2 a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya 2 ivi kusuka kwalano hi nghena ka nongonoko Dzumba na mina hlayisekani tata.